Усакӏо, тхакӏо, драматург, зэдзэкӏакӏу, критик, литературовед. Мыхэр зэкӏэ зыфагъэхьыгъэр щашӏэ Казбек. Ищыӏэныгъэ шӏэныгъэм ащыритыгъ ыкӏи дышъэхьарыфхэмкӏэ ыцӏэ тарихъым хэтхагъэ хъугъэ. Щашӏэ Казбек мэзаем ипшӏыкӏуи минрэ шъибгъурэ щэкӏрэ бгъурэ илъэсым къуаджэу къэзэныкъуае къыщыхъугъ. Гурыт еджапӏэ мыуж филологиемкӏэ Адыгэ къэралыгъо университетым апшъэрэ гъэсэныгъэщи зэрегъэгъотыгъ, нэужым илъэсыбэрэ щылэжьагъ. Мапшъэрэ еджапӏэм ащыцӏэ щагъэлъапӏэ, ишӏэжь фэгъэхьыгъэ конференциехэр Ренэ университетым щырагъэкӏокӏых. Щашӏэ Казбек ти филологхэм къахэщтыгъ сыд фэдэр ӏофкӏи, тхэнымкӏи, критикэмкӏи, итӏанэ студентхэр егъэджэнымкӏи, аспирантхэр къыгъэхьазырэмкӏи ӏоф бэзэрихьагъ. Казбек шӏагъэм унэ иӏэп. Шъолъыр зэфэшъхьафхэм къарыкӏыгъэ хьакӏэхэр шӏэныгъэ конференцием хэлэжьагъэх. Дагъстан, Чечен ыкӏи Къалмыкъ республикэхэм Ростов, Ставрополь, Къэбэрдей-Балъкъэрым яшӏэныгъэ лэжьхэр ӏофтхьабзэм къеблэгъагъэх. Адыгэ литературэм щашӏэ Казбек лъэужэу къыхигъэнагъэм къэзэрэугъоигъэхэр тегущыӏагъэх. Шӏэныгъэ лэжьыр куоу гупшысэщтыгъэ ыкӏи щыӏэныгъэм илъэныкъуабэмэ анэсыщтыгъэ. Гъэсэныгъэми гумэкӏыгъохэм ащагъэжьагъэу театральнэ искусствэм нэсэу. Казбек ытхыгъэр агъэхьагъэр епхыгъ литературу блэкӏыгъ, литературу гушӏыгъ. Итӏанэ проблемэу щыӏэр лӏэшӏэгъуэм ушӏыгъэ литературэр ухыгъэ хъугъэ, кӏэу хиӏэ хъугъэ, иӏэ къодие перестӏокӏ блэкӏыгъ. Арышъ ар зэкӏэ зэфэхьасыжьынэу ищыкӏагъ. Литературэ зэрэщтыгъэр, къызыщежьагъэр, фактору иӏэхэр, изитет. Щашӏэ Казбек иныбджэгъугъэхэр илъэсыбэрэ ӏоф дэзышӏагъэхэр конференцием къыщыгущыӏагъэх. Шӏэныгъэ лэжьым ищыӏэныгъэгъоу гуахэм агу къагъэкӏыжьыгъ, шӏушӏагъэу иӏэхэр къаӏотагъ. Профессору, академику, Адыгеим ипрезидентыгъо Тхьакӏушинэ Аслъан Казбек благъо зышӏэщтыгъэхэм ащыщ. Сэ студентэу седжэзэ ежьыр къыухэгъодеу институтыр студентхэм тыригъаджэу ти группэ дэдэрышагъэ парау. Адыгэ отделением дэгъу ӏоф щишӏэщтыгъэ илъэс пчъагъэ деканы офисагъ. Нэмыкӏхэри литературэм хишӏыхьагъэр бэпӏомэ ухъонэщтэп. Шӏэныгъэ ку иӏагъ. Цӏыфхэр дэгъоу регъэджагъэх. Цӏыфхэр учёныхэр кандидат, доктор ашӏынэу ыгъэхьазырагъэх. Щашӏэ Казбек бэп къэгъэшӏагъэр минитӏурэ пшӏыкӏутфрэм идунае хъожьыгъ. Псаугъэмэ мыгъэ, ныбжь, илъэс тӏокӏиплӏрэ тфырэ хъущтыгъэ. Литературнэкӏэн баеу ащ къыгъэнагъэр. Джыри бэмэ къызэрашъхьэпэщтым ыкӏи зэрагъэфедэщтым чэч хэлъэп.